Urukiko uru rwitabirwemo abebembezi ab'ibyo kwirinda hamwe n'Abatuura kandi rutandikire no kushoma icandiko ecy'Abatuura bari kurenga umuro 22 batireho emikono yabo ubwo bari kuhandikira meya ca bwisho bari kwenda kwiha obwesigye omuri chairperson wabo. Public Finance Management Act 2003 nekishobora jeseti za 25%. Omuchandiko eki Abatuura nuboreka enshonga mushanju ezibatari kwesigira chairperson wabo. Jovet atwere komunda atwire nayujurira amatungo go bushuma arikwejunusa sitampu y'ekyaro kitu ndebere complete nyingi eziri kwija chairperson omweke bagamba umushange enshonga ezimwe arikuzeshitamirira nk'omuntu ezimwe enshonga atakutweta muntu zitebekazi. Aha myaka 5 yamara twine approved accountability za sereji simple by following Public Finance Management Act 243 okwa akatugira ngo signingwa Paris chief na nawe pia bere natwereza accountability yagira ngo kurgaha kuzahagombora ngo hakani hagwenzura ngo hapangise motoka ngo emutware 5 ngo na chief ababazi signingira bakuza kuzituretera ngo bari yacamusana emutware 5 ngo hatito kachiko ngo ezasigaraho umuntu zagabanaho ngo 12 nawe yagaraka yabagana 12 zitu twafaye ko yahereza yeta abantu nkaba ariyo nabanzura 25% tukasanga hamutwara 22 natugambira ngo ya leta ya twasanga tunza kwanzura abantu emutwara mukaga wenyine yambuza atatumereje emutwara mukaga tugire tuta stamp ya cheya na nyenyenka nyoka nwakagamo kunayenze kujiba nkani kujiba akubanka banzo mukaya cheya stamp nkani maya hakujibika mwene cyo iza kucegesiza obano kuceje kornya ko ndichafuteganisa abantu ni shaba chairperson mwena jiro vunanizi bwa stamp yeye tuganireho na Tsime Joveti orukujinanwa kandi ibintu byatugambire ariho abantu abundu kumanya binateye kera police abunkwera rikira kugira ngo basa kwihamagara ganje konkani mbasha munsase mundekera amagara ni munko kumwinaganya eco ni nyihayo ecio mugambo muyayagambere nguko yakoze ro mushangu nazayo namwihaye okubagambira amazima garubwo ugumwana osiyo botakizire akamara police sandivi nyangire kuzayo aba police ahabwo kumanya bantera ngo mwana wagira ntiyotindi kwijayo mbo banjizire ngo ijo mutware obunda kayetisi twasigwa turi mu koti abo mushangu 20 ijo iyi stamp yatiri ahanaka habaru aho ni kwa aho niho twagwisogo gwe ogwente rero ogwenaka ogwe stamp nabuguriyo akagwiguza mbwe nabwo bujuzi bwahayo iferera mukurata to identify inje abantu abine issues because to be sincere zimuhabere they are not issues you know it is the truth is it issues is it yawo is an issues is required reconciliation so twata ho committee ya reconciliation we can sit with these people to reconcile. Urukiko uru ruhendera imbaje zona zitamazirwe konkame yaraganise kutaha akaciko k'abantu mukaga abarije gushitamo mu nshongezi amakuru agashakwa Christopher Himbisobwe.